دەچینە شنگالیش بێگومان ژمارەیەکی زۆر لە شنگالیش مافی دەنگدانی هەیە. بزانێکین لەوێ پرۆسەی دەنگدانی تایبەت چۆن بەڕێوە دەچێت. ئیبراهیم ئێزیدی ڕۆژنامەوان لەگەڵمان دەبێ. ئیبراهیم سڵاوت دەبێ بەیانێت باش پێمان بڵێ چ ئامادەکاریە کراوە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق لە شنگالدا. ئایا لەوێ سبەینە پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بەڕێوە دەچێت؟ دەم باش یعنی ئەف دەمێک درێژ بوو ji bo van hilbijartina yên parêzgehên Iraqê amadekarî hate kirin ji xwe yenê demek dirêj e heka ev hilbijartin pêk nehatibûn ji beriya fermanê de yan jî êrişê Daişê li ser herêmê ji beriya de ev hilbijartin li Iraqê pêk nehatibûn. Ji ber wê jê ev hilbijartin gelek girîngin. Li ser wê esasî jî amadekarî hatine kirin. Ev çêl roj bû heka propaganda yê namzet û partiyên siyasî dest pê kiribû di van rojên pêş me yan jî belkî van saetê pêş me de êdî ew propagandaya hilbijartina bi dawî bibe ji ber ku di hejdê mehê dengdana giştî li seranserê Iraqê tên encamdan û beriya jî bi du rojayan jî 16 û 17 mehê dengdana taybet e. Yani tiştê girîng li vir de ew koçber taybetî xelkê Şingalê ku koçberî parêzgehên Başûrê Kurdistanê bûne ev koçber jî di nava dengdanê taybet de wê biçine aser sindoqa digel hêzên eskerî wê dengdan wisa wê pêk were wek rêveberiya Xwesera Şingalê û Partiya Azadî Cumhuriyetiya Êzidiyan PADê ew jî bi çar namzeta beşdarî divan hilbijartina de kirîne li ser hevpeymaniyan jî lîsta yeketiya gelên neynewa li gel Yeketî Niştimanî Kurdistan û Partiya Ref'a ku a serok eşîrên deşta Musilê ye bi çar namzeta beşdarî divan hilbijartina de kirîne ji bo namzetê xwe wek nûnerê rêveberiya Xweser û xelkê Şingalê bişîne encûmena parêzgeha Musilê. Wek xelkê Şingal taybetî jî demek dirêj e yanî çend hilbijartin derbas bûn nikarin nûnerê xwe rast hilbijêrin heta hinekî beşdarbûna xelkê Şingalê jî di hilbijartina de kêm bû. Lê li gorî çavdêrîya me û şopandinê me ev hilbijartin nêzîkbûneka xelkê Şingalê taybetî ji van hilbijartina re heye dixwazin ku nûnerê xwe rastîn hilbijêrin û biçîne parêzgeha Musilê. Ji ber ku xelkê Şingal pêstiya wan bi aliyê xizmetguzariya çend kes mafî dengdanî heye li Şingalda êsa İbrahim? Yani hejmara wan hetanekî nehatiye diyarkirin taybetî ji ber ku Şingal jî girêdayî Musilê wisa navçe hejmara wan nehatiye diyarkirin lê em dikarin wê bêjin hejmara koçberên êzidî ku li dervê Şingalê ne hejmara wan 5 û 2000 kes mafî wanî dengdanê heye. Ev hejmar jî herî zêde li bin desthiladariya pedekê de ye li Başûrê Kurdistanê ji ber wekê jî ev kesên ku li dervê Şingal li bin desthiladariya pedekê de dengê xwe bidin wê nikaribin bi azadî dengê xwe bine ew kesê ku dixwazin kesê ku nûnetiya wan dikên ji ber wekê jî bandoreka mezin li ser dengdanê di Şingalê de heye. Ev qanûna ku koçber ji dervê warê xwe ji dervê ciyê xwe bidin tinê ji bo Şingalê ye. Ji ber wekê jî yanî niha biryara Komîsyona Hilbijartina ew e ku hemû Iraqî li ser cih û warê xwe dengê xwe bidin. Lê taybetî ji bo Şingalê ji ber xelkê Şingal koçber e ev biryar ji bo êzidiya û xelkê Şingalê deranîne ku êzidî dikarin li nava kampa jî dengê xwe bidin. Beriyan hejî ev mijer gelekî hatiye nîqaşkirin ji ber ku bîtir wekû biryarekî siyasî tê hesab kirin ji ber ku yani li cihên dijî koçber hene li her derê koçber hene ew koçber wê vegerin û li cihê xwe deng bidin lê hema tinê êzidî û xelkê Şingal li Başûrê Kurdistanê di 16 û 17 mehê de biçine ser sindoqê dengdanê. Wate li sibêynê we dengdanî taybet li Şingalîşa dest pê heke?
يعني لغور بپی بریاری کمیسیون بریارا کمیسیون هلبجارتنا سبهی دست بید که جخواج نهدا او بنگهن دنگدانه رادستی هزین پاراستنه این لشکری هاتنه کرین و آماده کاری دالیه اولکاری دا به تمامی شنگاله هاتنه دست بکرین. باشه ابراهیم میشه شنگالکان گلی و گازندیان زورتره لوی لحکومت عراق دلن که حکومت عراق هیچ من بوناکه وەکو ڕۆژنامەنووسێک گەوەندەی گەڕاوی ئەم فترەی بانگەشی هەڵبژاردنە لە ناو شەنگالدا ئایا شەنگالەکان خۆیان ئامادە کردو بۆی کە ئەم جارە نوێنەرێکی ڕاستەقینەی خۆیانیان هەبێ لە ناو پەرلەمانە تا بتوانێت مافیان وەربگرێ؟ ینی دەنگی ناڕەزایی هەیە یاخود نا هەمووی کۆکە لەسەرەوەی کە دەنگ بدات؟ یعنی لەگۆر هەڵبژاردنین پەرلەمانتۆیە دەرباز بووی نێزیکبوونێکی باش یعنی خلق شنگال و جاره بگرمی نزدیکی وان هلبجارتنا دبی جبر لورده دو مجار هنه کوه که دبس هدم کو خلق شنگاله بجداری ده هلبجارتنا دبکه جبر و جاره همو پارتین سیاسی اند شنگاله ده به پیشنگی و بریا خسر بریا دمه که ام بجن کمیسیونک هفار یا هزو آلین سیاسی آوا کربون لسروی اساسی به کتی یعنی باتفاقی دچنا هلبجارتنا و افکسن کو هاتینا بربجارتنی یا جبونه نامزد جبوان هلبجارتنا خلق شنگالینا باشک جوان جدما فرمانی ده لشنگالینا و نلسر لیستن درونه لسر پارتین سیاسی ین شنگالی ده ین کو قسمت خلق شنگالی کرین او پارتینا یکتی چکرینا به هفیمانیا گل نین وادای کتیا گل نین و دچنا هلبجارتنا ابجد دبس هدم کو هیویک بو خلقی را چه بزیدتر خلق بچه سر صندوق دنگدانه جبر خلق دوی بهوری دایا اگر خلق شنگال دستک یانجی بجداری ده هلبجارتنا دا نکه پارتی دموکراتی کردستان و زیدتر کار به دنگ بینه جبر و کجی هم پارتی سیاسی شنگاله ده هم خلق شنگاله به همو هزاخوا آماده کاری جبوان هلبجارتنا دکرینا جبوی کو تو کس جدروی شنگاله لسر ناوی ازیدیا و خلق شنگاله باشداری یانجی نچه انجمنا آپارزگاه آموسله یعنی مجارکت دجیز خوازم باز بکم هرین بحثا ازیدیات کن لهما تشتی گرنگ او کو نتنی ازیدی یعنی همو پیکاتین شنگاله به هفره باشداری دیوان هلبجارتنا دکن یعنی مینک امبیجن ریوبریا خواسر شنگاله و پاده کو باشداری ده هلبجارتنا دکریه بچار نامزتا یک جنامزتین وان امبیجن قاسم کشکو یک جوان کسایه کو ددما ایریشا چته داشه لسر شنگاله شروانه کی یا بشه بو لهمبری داشه شر کریه یعنی کسی که دی بخوا عربه خلق در دورا شنگالی جپیکاتین عربه و کودی کسی بناوی شیخ آزاد هیا کو خلق باشی خایا و هر وسا داخل سیدو و اوجی خلق شنگالی یعنی جه همو پیکاتین هیچ کاندیده کی جنیاتیانه یعنی هر چوارکی پیاوه هر چهار کاندیده که پیاون لم چواره کامیان اگری زورترین دنگی هست کامیان بهسترین یعنی با شنگالی کن یعنی نهاد شنگالی ده کو ام بخوا بهار دکن کو بسر بکویو خلق جی هم ناست که قاسم کش کویا کو بخوا خلق شنگالی وقت دست به کجی مگود بریان هاد شنگالی ده مایا و دنوا هزین یا بشده لهمبری داشه شرکری یعنی ابجد بس ادم کو ابکسن با آخا خواه بشنگالی و گریداینا کسین خدمتکار وی گلینا اجبر که حتی نکن هایی کو ام دبینن ام بهارن کو بسر بکوی قاسم کشویا باشه ابراهیم رنگ درنگ به بوم پرسیاره بالام دیسانیش ماف ادم بخوام کم پرسیاره لطوب کم لوی که بانگشه پروپاگنده هەڵبژاردن لە ناو شنگالدا زەحمەت نەبوو بۆ ئێوە؟ یعنی وان ڕۆژێن دەرباس بوویدا یعنی 40 ڕۆژ وەک مگوت زێدە زەحمەتێکی وسا نەبوو ژبەر یعنی ژبەر وان مژارێک کۆمە نیقاش کرین باساوان کردی ژبەر وان مژارە نزیکبوونێ خەڵکێ هەم ڕاگەهاندنێ هەمژی پشتگیریان نامزەتە ئەوان هەلبژارتنارە باش بوو منە هەلبژارتنین دەرباس بووی یعنی ئەم وەک ڕاگەهاندن کۆ دەماما خواست
ام لسر هلبجاتنا رابطاج بكنا خلکه بگرن گله کس هبون گوتنم ناخفن جبر کو هتانه کنها تو کسی تشتاق جمره نکریا یعنی برتکن خلکه لهم بری هلبجاتنا هبون همش بر کو و جاره خلق جی دخوازه کو هلبجاتن پیگورن و بچنه سر صندوقه د وان روزن در بازبوی دجی پروپاگاند دجی و سادالی راگهاندن دجی تو زیاده زحمتی که در نکهتن. دنیای سپاس ابراهیم عزیزی لشنگالو بگمان سبینه لگال دست بکرنی پروسه دنگدانی تایبد لشنگال دا رومالی رادیو دنگی گل لگال ایوه دا بردام دبه روژه که خوشته به ابراهیم سپاس بازانه رکانت.